Hai menaza ting choma I za hai menaza klumdale I awang reme mai kru kyu zimendai kamai ting chwa kede reinsa paulia gai radale North East State Manipur ge hazet kana ka ge kaklebe kakbok be peti bechang ge hanam kya pa bokna state government jana indiram center meze disi ibete rahange ceasefire agreement lulume India manai Myanmar go border ram rai ge tingno pal banai Chandal district ge bamme kem kana luge chuna hanam kya indiram guzaina state government meta ge ceasefire agreement lulume midu nga dale jaka chudle the suspensions of operation agreement ceasefire lulume kuki hanam kyana spa indiram gu center zane state government meta ge bo nkai je mingye me boze IPC hingde agreement gu ground rules chai Japanese designated kem ge bamra hange rangai ko le jaka chudle za indiram gu center za state government meta ge SWO agreement lulu mehnam kengna spy miza kemge bam rahange rangai birun namagze hrai mrogi mize du te tate mag rahange rangai ko le zaka chedele I kem kana ge nam kana SWO agreement lulu me nga zangau dobze dan I think kaga SDPO officer chingtam anan chaidi bachang ge security forces jana spy meramene patrolling te roze pi robegine ngau dodele zaka chedele za SDPO police officer chingtam anan je luichi mama ku kim go nam kana spy mene capture ni blam gina more technopal district state police commandos spy mera mene search and operation tuse SDPO chingtam ananja capture meze pe be bizigine chige klomra me apui me zanahna point me mina ha ke zering yoragumze kloge bamhingze pakpaze technopal district assam rifle spy mugu kem tage pawang duize bamla le zakachuli za aipo lamge kuki mugu MLA mina hangkrew zana tribal organization mena puni longai lakza indiaram go union home ministry metage close pira hange rangai dile chirun magza manipur police commando spy merameze more technopal district gina zana kuki zomi mar hazad me bam gina Tuluza Indiram go Central Forces meza kaira hange rangai dile za SDPO police officer chingtam ananja moregenda I think aga nelimeta sobam helipad pi range tet bemaige luichi mangma tribal kuki hezet mugo nam kyana spy mena gimi gedeuti kapdibe sniper na kapchani blam gena kimra map ni lunga lagza lumchu dai dile poligum za infal kime ki bam ge kimra ma zanan kim go nam kyana spy mera ma Manipur police commando spy mera mugo hraimro gimra meza suda hange tedile zaka tedile sa wang bage za gimi ka sa su du su dai ne le je du sa sewang dai Zana Manipur mete lepun gap suite be chief mayangbam pramot singu gari haluichi mangmana gimi te luang za kap za kang gi blam ge ting ra hangge zana pnuize gi mag ra hangge rangai dele maglai designa pnuize zana pchu kang gi ge ka gazau mza lun ramale ze ka chedele za mete lepun gap suite be chief Mayangbam pramot singu gariza haluichi mangmara mena gimite loze wangza siza hospital taigena gimine kabza go gariza kangi dele za kachedele za chiga mayangbam pramot singu gari geze gimichi chisro kabai dele achelusdu madu hazamte ne bate malai za salai Zana Assam Dima Haso District Haflongo the District Information and Public Relation Officer ne district ge bamle ne je chirahange kanang basam rang sangai zelamuile Gulf of Assam lamgena Assam Dima Haso District du tinit kak pekeun sangne hazi kreugena kreujes ruklongge je ana sewa sapta je bam rahange kamkeu gai zelamuile je kachedele zai ana sewa sapta tinit kak je wangdara ba kru ke hazi kreu changda zaina bam chuku dele je sale za aipo ana sewa sapta nikak bam megeze NFSA zana PMZKY beneficiary Malayna hange za habidu atinet kak bam longeze ngawgule zaka chedule chpau zigena aipo lamgeze district bam Malayna za kekeze rangchangai lo zaka chule Zana North East State Nagaland ge gari poine pe pigo kana two wheelers ka krai merame gari ka krai bihiga me pe chop helmet kai lo beze kai mak bzegene Nagaland Dimapur traffic police mene Dubinala traffic point ge ze gari pigo kana ka krai me pe chop helmet kai mang mera me leine ze check te ze te solo ze nzora hange kai gai dele ze ka che dele za chiga gari pigo kana ka krai me helmet me pe chop kai mang me gi ke ze zemena ka charang kang
kanzo dele zakache dele Zane Nagaland Mokochung District Deputy Commissioner DC Suviji Pozi Nisaze Beli Bridge KM12 National Highway NS 202 Ongmapnai Longsa Kage Gari Impui Kite Bizigine Gari Rameli Netenri Rahange Namze Tuna Tenri Dai Rahange Len Chicha Kainele Zakache Dele Zai Close Gari Rameze Tenri Dodi Dele Zasali Zai Gaza getna Israel mene herete zengi gud belamge World Health Organization WHO mene saze Gaza rehekige kan ramezene kahzame bamremeze ten biadra hange nti chine rangai belamge ze kan ramezene kan hazame zemenagi kizemina hai chai gudle zaka chedle zai chuna Gaza ga Israel mene kangi belamge ze siak sangdle ze World Health Organization WHO mene sale zai Israel mene Gaza dege herete zengi gud belamgene zene ground operation te belamgene Gaza ga rehki inkai ze chumge kan rame zene kahzame bamremeze nti chine ten biara Rangai dele zakache dele Israel mene Zai polamge World Health Organization WHO ge psuite bipe chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ne saze Israel mene herete ze Gaza ga ngigit belamgene Palestinian me mina chang ze kahazam meze gede re mene ngamak belamge ngara hange kugai kakdai dele zakache le zaina Israel mene Hamas me herete belamgene chuna hangna kyangna zemana chai chang dibe mina changkrei pere chang dele zakache dele zai chporoge Gaza ge Palestinian me mina chang te se hai mingi pere zana Israel me mina chang ke hai medai pere le zakache dele za Gaza ge Palestinian me zemana chai kang kibza mpuinung bana hna point ra mena chai kang ke dele zasale zana Gaza ge Palestinian me mina ka zambez du chang kai ziket pere zana pnui ki Gaza ge Israel mena herete zengi ge bom didi be to ko ze pokpet belam gene mina 1.4 million re pnui ki nga zela le zakache dele pose zegene gede re mena Gaza ge ba me Palestinian me ze ngara hange nang sing dele is a World Health Organization WHO ge psuite be pene sali Then Assam Dimahasau District Haflongge 19 cm ka pakna be second match Zeme FC versus Dima United Rasau mana anui Zeme taluze Zeme FC mana rasau me bogu team Dima United mahange goal ko chumkai jana Dima United mana Zeme FC anui Zeme bo hange goal ket kai za anui Zeme bo Zeme FC mana Dima United rasau meze ngamlu dele ze ka chedele jana anui Zeme bo Bauket Zeme United manai voice live me boze wangdara bakru ke hazi skui maigen thadai gulei pause gene chawguma anui Zeme changjaba me mita mingyu nchok maglai designa anui chuna 19 cm kap ga anui Zeme United me bo nta khagdai biges du wangze supportive za nga gai rahange chi changai dele namai gudu Zeme United me boze anui Zeme ma Zemena gi kim na wangze supportive za nga be bizigene rasaw maroge te chibe team Dima United meze te ko lu bezedu nangnui supportive za khanga bednale be chiluze supportive za nga za bam rahange chi changai dele ai gena namai kru ke hzimdai kamai ting chuak de rein sa pop za loi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne ze to dele